Kwa wale ambao wanijui, bajya batamuzi, majina yangu naitwa Gadi Nishimwe. Yitwa Gadi Nishimwe. Nimeokoka, narakijijwe, namfanyia kazi Mungu, ndakorera Imana katika mji wa Nairobi. Mu gisagara cha Nairobi Kwa miaka sasa 19. Mu myaka 19 rero. Na sijawahi juta, kandi sindigera nicuza. Niko na familia, mfite umuryango, niko na mke mmoja, mfite umugore umwe ambaye ni wa kike. Mke mmoja ambaye ni wa kike. Umugore umwe w'umugore. Siku hizi ulimwengu umeharibika. Muri isi yarononekaye. Mwanamke kwa mwanamke wanafanya ndoa. Umugore ku mugore barubakana. Mwanaume kwa mwanaume wanaunda ndoa. Umugabo ku mugabo bakagira mariage. Ndio maana nimewaambia niko na mke mmoja ambaye ni wa kike. Nico gituma nabwiye ati mfise umugore w'umugore na mtoto mmoja n'umwana umwe. Bwana wabariki. Mwami Yesu umugisha. Acha tuamini pamoja, tuombe. Reka twese twizere hamwe dusenge Imana. Mungu Baba, Mwami Yesu, nakuja tena mbele zako. Turaje kandi imbere yawe. Niko mbele ya wana wako uliowaita kwa jina lako. Ndi mbere y'ubwoko bwawe wahamagaye. Ili niweze kuchangia nao lile ambalo umeweka ndani ya moyo. Kugira ngo nongere kwa kugusengera nabo kije washize muri jewe. Mimi ni chombo tu. Jewe ndi gikoresho gusa. Na chombo kidhaifu. Kandi igikoresho cy'ikinyantege nke. Akijazaye ni wewe. Ugiye kucyuzuza ni wewe. Nitumie kama chombo chako cha sifa. Nkoresha nk'igikoresho cyawe. Ili utukufu wako uweze kuonekana mahali hapa. Kugira icyoro cyawe kigaragara muri kino kibanza. Tunakataa mipango yote ya ibilisi. Turasa imbaraga zose za Satani. Tunachukua mamlaka juu ya nguvu zote za giza. Turafashe imbaraga zose z'umwiza. Tunaomba uwepo wako uwe mahali. Turasabye ubushobozi bwawe bugaragare hano hantu. Utawale mahali hapa. Uganze kino kibanza. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Mu izina rya Yesu Kristo duseze twizeye. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Nawapenda sana. Ndabakunda cyane. Tunashukuru Mungu sababu siku ya leo ni siku ambayo Bwana ameifanya. Turashima cyane kuba ari n'umunsi Imana yabikunze. Ili tuweze kufurahia na kusherehekea ndani ya siku hiyo. Kugira tubone kunezerwa no kuba muri uno munsi. Tunashukuru Mungu sababu hauko katika ile morgue ya VIP. Turashima Imana kuko uri muri ya morgue ya VIP. Uko mahali ambapo panapofaa. Uri ahantu hakwiye kwa wakati unaofaa. Kandi ku mwanya ukwiye. Umekuja kutana na anayefaa. Waje guhura n'umuntu akwiye guhura nawe. Ambaye ni muumbaji wa mbingu na nchi. Niwe yaremye isi n'ijuru. Yuko mahali hapa. Ari hano Yesu. Ili aweze kukuhudumia. Kugira ngo akwiteho. Tutasoma katika kitabu cha Yeremia. Turasoma igitabo cha Yeremia 29 mstari wa 11. Umurongo wa 11. Sijui nani atatusaidia kusomea kwa Kirundi. Linda bisiki Biblia hii Kirundi. Yeremia igice cha 29. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Umurongo wa 11. Nani atatusaidia jamani? Atusomele mkirundi. Sura ya 29 mstari wa 11. Yesu nashimwe. Amen. Turagerageza mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haba ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro by'amahoro atari ivy'ibyago kugira ngo mbaye ivyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Amen. Amen. Bwana anasema anajua mawazo ambayo anayotuwazia. Imani inavuga ati irazi ivyiyumviro twiyumviraho. Ni mawazo mazuri. Ni ivyiyumviro vyiza. Mawazo ya kutupa tumaini. Ni ivyiyumviro byo kuduha ivyizigiro. Sio mawazo ya kutuacha tuangamie. Si ivyiyumviro byo kutureka tuhwere. Mungu wetu ni baba yetu. Imana yacu ni papa wacu. Najua hapa kuna wazazi wengi. Ndaza mufise abavyeyi benshi. Na huwa mnawazia watoto wenu mema. Kandi muyumvira ivyiza abana banyu. Shida yetu sisi ni hii tu. Ikibazo chachu ni iki gusa. Hatutaki kuona mawazo ambayo Mungu wako nayo ajili yetu. Nidukeneye kuona ivyiyumviro Imana yiyumvira kuri twebwe. Mara nyingi tunaharibu ile mipango mizuri ambayo Mungu wako nayo ajili ya maisha yetu. Kenshi turona ni migambi myiza Imana ifise ku bugingo bwacu. Kwa kuharakisha kufanya vitu ambavyo Mungu alikuwa anataka atufanyie kwa wakati unaofaa. Mukunyarutsa ibintu Imana yagiri dukora ku mwanya ukwiye. Unapata unaharibu mipango ambayo Mungu wako nayo ajili ya maisha yako. Ugasanga urononye umugambi
bwiza Imana yarifise ku bugingo bwawe. Sababu Mungu anaona usoni kuliko sasa. Kubera Imana ibona ejo gusumba uno munsi. Natamani ungefikiria jinsi Mungu anavyofikiria ajili ya maisha yako. Ndifuza kuwa ari kwiyumvira ku Imana ikwiyumvira ku buzima bwawe. Natamani ungeona jinsi Mungu anavyoona kukuhusu wewe. Ndifuza kuwa ari kubona Imana ibona kuri wewe. Sara alikuwa anajiona akiwa tasa. Sara ibona ko ari ngumba. Lakini Mungu alikuwa anaona ndani yake kuna mwana wa ahadi. Ariko muri we Imana yabona ko Sara afise umwana w'isezerano. Natamani Sara angejua mpango ambayo Mungu wako nayo ajili yake. Ndifuza ko Sara yari kumenya umugambi Imana yarifise kuri we. Na wewe leo nakutakia uone jinsi Mungu anavyokuona. Nawe ndakwifuriza uno munsi uone ngene Imana ikubona. Uanze kufikiria jinsi Mungu anavyokufikiria. Utangura kwiyumvira Imana ikwiyumviraho. Usianze kufikiria jinsi wanadamu wanavyokufikiria. Utangura kwiyumvira abantu bakwiyumviraho. Usianze kuishi maisha ambayo si yako. Utangura kuba ubuzima butarugi wawe. Watu wengi wanaishi maisha ambayo si yao. Abantu benshi bayeho ubuzima tarugi wabo. Sababu sisi ni watu ambao si wa kawaida. Kuna twege turi abantu batarabasanzwe. Na tunafanya mambo ambayo si ya kawaida. Kandi dukora ibintu bidasanzwe. Kuna watu wanataka uishi maisha ambao wao wanataka uishi. Hari abantu bakeneye ko ubaho mu buzima babo bakeneye. Hawajui wewe ni nani. Nibazi wa urinde. Lakini ikiwa na wewe hujijui wewe ni nani. Ariko mugena utizuriwe. Hata utapatia nafasi na watu wajue wewe hauna thamani. Na uzobuhaye akanya barugira ngo bamenye ko atagaciro ufise. Uko na kile ambacho Bwana amekuandalia. Urafise kije kintu Imana yaguteguriye. Uko na mipango mizuri ambayo Bwana amekuandalia. Ufise migambi myiza Imana yaguteguriye. Usitake watu ambao hawajui thamani yako waiharibu. Nutake kubona abantu bataza agaciro kawe bakonone. Anza kuwaza jinsi Mungu anavyowaza kukuhusu. Tangura kwiyumvira ukuntu Imana ikwiyumvira ko wewe. Wakati Ezekiel alipoenda katika bonde la mifupa mikavu. Igihe Ezekiel agiye mu zenye magufa yumye. Yeye aliona tu mifupa mikavu ambayo haina uhai, haina tumaini. Wewe yabonye amagufa yumye atagira ubugingo. Lakini Mungu alikuwa anaona jeshi kubwa ndani ya mifupa hiyo. Ariko Imana yabona ingabo nini ya muri ayo magufa. Labda maisha yako imekuwa kama mifupa mikavu. Birashoboka ubuzima bwawe bwabaye magufa yumye. Lakini nimekuja kuambia kwamba bado kuna tumaini. Ariko ndaje kugira hatari kizigiro. Kuna uhai ndani ya hiyo mifupa. Hari ubugingo muri ayo magufa. Kuna uhai ndani ya maisha yako. Uhai. Hariho kubaho muri ubwo buzima. Kwa hivyo usitupe tumaini. Kuri byo nutakaza ibyizigiro. Wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri. Igihe Abisirayeli bavuye muri Egiputa, walipofika karibu na bahari ya Shamu, bamaze kwegereza ikiyaga gitukura. Wakitazama mbele waliona bahari ya Shamu. Baraje mbele babonye ikiyaga gitukura. Wakiona nyuma wakaona jeshi la Farao. Baraje nyuma babona ingabo za Farao. Automatically wakaona ni kifo. Hao Jose babona ko ari urupfu rubashikiriye. Labda na wewe umeona kifo mbele zako. Birashoboka nawe wabonye urupfu mbele zawe. Unaishi maisha ya kupapasa. Ubaye mu buzima bwo gukora. Unaishi maisha ya kubahatisha. Ubaye mu buzima bwo kubahatisha. Lakini wakati walipokuwa katika hali hiyo ya kutatanisha, ariko mugihe bari mu bire bigoye ngivyo, Mungu yaliona njia. Imana yabona inzira imbere yao. Kwa maana Yesu ndiye njia ya kuko Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Mahali ambapo hauoni njia kuna njia. Igihe utabona inzira hari inzira. Shida ambayo uko ndani, mahali ambapo hauoni njia ya kutoka katika shida hiyo kuna njia. Ikibazo ulimo mugihe utabona inzira ariko ahonyene hari inzira. Sababu Mungu wetu anatuambia kuna tumaini. Kuko Imana yacu tubwira ati haracari cyizigiro. Acha tutasoma katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa 7. Tusome kitabu cha Ayubu 14 umurongo w'7. Tutasomea tena kwa Kirundi. Bwana dusomera mu Kirundi nyene. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga, kandi ibitontomya byacu ko bitazobura. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa natarajia amina kubwa jana. Na ningiteza amina nini ya cyane. Eti kuna tumaini kwa mti uliokatwa. Ati haracari kizigiro ku giti cyaka. Hata kama umekatwa, nao cyatiwe utamea tena. Kizobonera kandi kwa. Utachipuka tena. Kizobonera kandi kuduga. Labda maisha yako imekatwa. Tunashoka ubuzima bwawe bwaratiwe. Siku hizi wanatumia msemo ya kwamba umekuwa kase. Ivana. Walikuwa wakati ngo
cyaciwe. Lakini kuna tumaini tena. Ariko aracyari byizigiro. Watu wamekutumia kwa mifano yote mibaya. Abantu baratanze kwe uburerero bubi. Sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Kubera wabaye igiti cyaciwe. Kazi zote ambazo hazipatii Mungu utukufu wanaziwekelea wewe. Igikorwa cyose kitereza Imana icyubahiro bagishyira kuri wewe. Unapata hata watoto ambao umewazaa ukawalea. Ukarona n'abana bawe ukabarera. Hauwezi waambia wasikie tena. Mushwa kwambia ngo abana bumve. Sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Kubera wabaye igiti cyaciwe. Unaambia mtoto niletee maji. Ubwira umwana atizanira amazi. Anakuambia hauna mikono. Akubwira ati nta maboko ufise. Lakini usijali, ni sababu kwa katika hali hiyo ya umekatwa. Ariko nubyiteho bikubera uri mu bihe byo gucikwa. Kirundi ngumu. Wakati ulikuwa na uwezo, igihe wari ufite ubushobozi, unafika watoto wanasema papa papa. Warashika bana bakakwakira ati papa papa. Lakini sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Ariko kuri wabaye igiti cyaciwe, unafika hata watoto wakwambii karibu. Urashika bana bakubwira ati kaze. Hata mke wako akwambii karibu. N'umugore wawe nakubwira kaze. Lakini si wake wa Hope Church. Ariko si abagore bo muri Hope Church. Wanapewa sifa. Amen. Unafika hata umbwa yako ambayo umeilea. Urashika nibwa wareze, inakuangalia kama kitu. Ikakuraba n'ikintu nyene sinzi. Akabwa wazanye kakiri gato. Kaumba umeleta kagali kadogo, ukakapatia msosi kakakua. Uragareza msosi karakua. Sababu umekuwa kama mtu uliokatwa. Kula wabaye igiti cyaciwe. Inafika pahali kanakuja kakituma huri. Haragazigiye kanakuja kananyamba mahali ulipo. Sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Kula wabaye igiti cyaciwe. Unasikia watu wanaanza kupigia simu. Umva abantu batanga kutelefona. Wanakuambia tuko na mtu amefariki, si bado unafanya kazi ya kuchimba makaburi. Ati twumvise umuntu yapfuye, murona nufise igikorwa cyo kuba amakaburi ikinoko. Sababu umekuwa kama mtu uliokatwa. Kuko wabaye igiti cyaciwe. Hata identity yako imebadilishwa. Na identity yako yarahinduwe. Unakutana na mtu anakufananisha na mtu ambaye ameona katika kambi ya wakimbizi iko Rwanda. Ugasanga unarika kushushanya n'umuntu ari mu kambi y'abahunzi mu Rwanda. Hata si kambi yenye iko Canada, ni kambi ya wakimbizi yenye iko Rwanda. Ni kambi y'impunzi mu Rwanda. Sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Kubera wabaye igiti cyaciwe. Mukiwa pahali murahanu. Mukiwa mahali amafaranga gatakara. Pesa inapotea. Abantu bose bacabata kwikeka wewe. Watu wote wanaanza waza ni wewe umeiba. Kubera wabaye igiti cyaciwe. Kwa sababu umekuwa kama vile mtu umekatwa. Abantu uri kumwe n'abantu bari ibiharage n'umufa w'ibiharage ahantu. Ukikuwa pamoja na watu wamekula marage na sosi ya marage. Unazivyo bahora bagira bari ibiharage n'umufa w'ibiharage. Unajua watu wamekula marage na ile sosi yake kabisa. Basi tuko abantu bose bacabata kuraba wewe. Watu wote wanabaki wanatizama wewe. Kubera wabaye igiti cyaciwe. Kwa kuwa umekuwa kama vile mtu uliokatwa. Ariko no musi naje kukubwira. Lakini leo nimekuja kwambia kuna tumaini. Haracyari byizigiro. Mtu uliokatwa kuna tumaini. Usitupe moyo. Usife moyo. Nuchiku mutima. Unapata mwaka unaisha hujawahi kula nyama. Unapogahera muraja ni nyama. Mwaka unaisha hujakula nyama. Abana wao ni nyama kuri televiziyo. Watoto wako wanaona nyama kwenye TV tu. Mukeke nao bawiga ku ishuri. Kamkeke wanasoma darasani. Hadize ufise fete akakuinvita. Pakikuwa mtu ambaye ana fete na kuinvite. Uchautangura gutegura vuga ngo ndaza kujinya muno munsi. Unaanza kuandaa leo nitakula nyama leo. Mugabo kubera uri giti cyaciwe. Kwa sababu wewe ni mtu uliokatwa. Hizo nyama ntushobora kuzirya. Na hizo nyama huwezi kuzila. Urashika kuri uwo munsi mukuru. Unafika kwenye sikukuu hiyo. Bakatangura gusereva. Wanaanza kuservire pale. Bamushikiriye. Walikufikiria. Bagaherera ngaha wo mwicaranye. Wanaishia kwa ile mama kati pamoja. Bagiye kandi gutangura indi turu ya kabiri. Wakianza turu ya nauti ya pili. Bagatangura kuri uyu mwegeranye. Wanaanza kule ambapo yuko pembeni yako tena. Kubera kusaba baye igiti cyaciwe. Kwa sababu umekuwa kama vile mtu uliyekatwa. Hanyuma munyumukazi ubona bazanye utundi dusahani. Baadaye unaleta tungine tu masahani. Batangura kugira ibyizigiro. Unaanza kuona matumaini. Kumbe muri utwo dusahani harimo kirida. Katika tusani huko kuna makirida tu. Bakakuwa kirida. Wanakupa kirida. Kandi utariye. Na wakati haujakula jamani. Kubera wabaye igiti cyaciwe. Kwa sababu umekuwa kama vile mtu uliyekatwa. Undi na ukazubona atariruka. Wengine wanakuja nakimbia. Yumbira uyukumbure abonye ko sinali yaranza ni. Unawaza huyo labda ameona
chakula unaletea nyama. Kumbe kuzania serviette. Kumbe nakuletea serviette. Kubera wabaye n'igiti cyaci. Kwa sababu umekuwa kama vile mtu umekatwa. Utamekubira abaserviette ku kuboko tukiriza kuri ku kuboko. Ukiangalia serviette kwa mkono mmoja na ungine mkono unapinda. Unakarabisha abantu bali inyama. Mwingine anawisha watu wamekula nyama. Akakuzanira maji ndukarabe. Anakuletea maji unawe. Kubera wabaye n'igiti cyaci. Kwa sababu umekuwa kama vile mtu mugabane kukubwira ko hari ibyigikiro. Usikufe moyo. Nuchi kumutima. Kuna tumaini. Harachari kizigiro. Kuna tumaini. Harachari kizigiro. Katika kitabu hiki kinatuambia hata kama mti uliokatwa. Kitabu chao katukia timunani igiti cyaciwe. Utamea tena. Kizokomera kandi kunaga. Utamea tena. Kizokomera kandi kunaga. Mti ambao uliokatwa unakuwaka tu hivyo hivyo. Igiti cyaciwe kibigisanzwe. Kwanza kwa wakati ule ambapo kuna ukosefu wa makaa. Igihe ubonye usanga hari kibazo cha makara. Wamama hata wanakuja wanakata, wanatoa, wanaenda wanakonga moto. Mama wanasema kakata kuri chagiti bakagenda gucana. Sababu wanaona ni mti uliokatwa. Wala wanakora igiti cyaciwe. Uko tu hapo. Uragusa. Hata mwakuna Aisha kuna maisha kuitisha nimero yako ya telefoni. Ndio mwakurahi sana unarabu telefoni kuri nimero ya watu. Sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Wala wewe igiti cyaciwe. Lakini imekuja kuambia kwamba kuna tumaini. Alikuimusi kaja Mungu ati harachari kizigiro. Usife moyo. Nuchi kumutima. Mungu yupo pamoja nawe. Imani ikumwe nawe. Kuna mipango mizuri ajili yako. Kana vitu gani biza kumugingo kawe. Mungu mahali hapa ili aweze kukuinua. Yesu aligagira kushira hejuru. Mungu mahali hapa ili aweze kukutendea. Aligagira kugirira neza. Usife moyo dada yangu. Nuchi kumutima mwenye nata. Usife moyo kaka yangu. Nuchi kumutima msazanje. Unapata msichana umekaa ukichumbiwa mwaka nenda mwaka rudi. Uranusungige na Ukasangu mingeme yakenda areshwa. Anaenda nachumbiwa na kila mwaka. Kumwaka. Wakaka wanakuja wanakula tu wanamwambia tunakuja kukuona na waandalia nyama ugali wanakula na abasore bakaza ati turaje kukura akabateguri ugali n'inyama bakagenda. Labda wamekopa pesa hiyo. Birashoboka amafaranga nayo bako pesheje. Wandugu mko hapa msifanye hivyo. Abantu b'Imana muri hano nduze gukora ivyo. Inawaumiza moyo. Birababaza umutima. Ibati alikuwa mshika ugili huko. Jiwaza kama ni dadako ungefanyisia hivyo. Aliko nawe na baba kugili huko. Nawe kama walikutendea hivyo. Dada huko mahali hapa kama umefanywa hivyo. Nawe mwingi mlinda nyumba kule huko. Usife moyo, nimekuja kuambia kwamba kuna tumaini. Utachipuka tena. Utamea tena. Waliokudharau watakuheshimu. Kuna tumaini bado. Usife moyo. Unapata sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Unaenda pale ambapo kuna mkutano. Idea ambazo zitatolewa. Yako haitakuwa na nguvu. Hata kama inaonekana inafaa. Lakini sababu umekuwa kama mti uliokatwa. Nafikiria mnaona hiyo picha ya mti uliokatwa pale huko. Lakini kuna tumaini. Eti utamea tena. Utachipuka tena. Utamea matunda. Watu watatamani kula matunda yaliyotoka kwa Mungu wako. Watu watatamani idea zako. Watu watakusalimu kwa heshima. Hautakuwa unapewa tena kinda na serviette katika sherehe. Umugore wawe azosubira kandi kukuita sheri. Mke wako ataongeza kukuita kipenzi. Abana bakuite papa. Watoto wakuite baba. Ni imbwa ya uzokusonera. Hata mke wako atakutii. Imani havichua hiyo. Utakapochipuka tena. Igeni mwongera kutotahara. Utakuna kutana na mtu. Uzosura n'umuntu. Akwambia kandi ejo narakubonye muri ya nama y'abaminisitiri. Akwambia nimekora katika nawe nzo ule kuvuga ego. Nawe tukose kusema ndio. Kubera kama tusengera igihugu. Kwa sababu tunapenda kombe nchi. Tunawakuru kulibo. Sisi ni watu wa juu kuliko wao. Biblia inasema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Biblia iko katika twale kunishisho imani. Tumeumbwa kunde bora kuliko hata malaika. Twale mweneze kusoma malaika.
nani kwako? Uri hejuru y'umuministri. Uko juu ya ministry. Akubwiye twarakubonye uvuge ego. Akikwambia nimekuona useme ndio. Kubera wali ngaho mu buryo bw'intego. Kwa sababu ulikuwa pale katika aina ya kiroho. Abantu bazoza bakusaba nimero ya telefoni. Watu watakuja wanakuomba namba ya simu. Batangura kukubwira kubura n'ingene aho batangura kukubwira kubera uri nyakubahwa. Wataanza kukosa bali pa kwanza kukwambia maana wewe ni mheshimiwa. Urumva murashobora. Utasikia wanaanza unaweza. Murashobora. Unaweza. Kandi bazokwita mubwiji ngo murashobora. Na watakwita katika wingi unaweza. Kila mgenzawo mwicaranye bazonyita mubwiji murashobora. Waweza kuwatamika katika heshima unaweza. Inimero yanyu. Kunipa namba zenu. Ya telefoni. Namba zenu za simu. Sababu utakuwa umemea tena. Kweli sababu. Na kama si sasa ni sasa hivi. Kani so. Namba tano ubu nyene. Kama si sasa ni sasa hivi. Unaenda kumea tena. Ukia kani kumera. Sababu Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wako mahali hapa. Kumera imana mwana na barinkaha. Na ni neno lake linasema mti uliokatwa utachipuka tena. Kani chambaki mara wakati gwigiti chachi wakigia kandi kwama. Kani ndiko za kugira na bali za ndoto za Bobo Kijege. Niko nakwambia zile ndoto za Bobo Kijege na ingiza. Imana ndiye kutugirira. Ndio simu wanataka kututendea. Kila mgenzawe hizi tabari za ndoto za Bobo Kijege. Mwambie mazako hizi sio ndoto za Bobo Kijege hapana. Imani ndiye kungirira. Ndiye anataka kututendea. Imani shina. Jina la Bwana liinuliwe. Imani na vituba hilo. Imani yacho ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Kandi rajoshe. Tena ni mtamu. Ujua wewe ni nani? Umenya wewe jua wewe ni nani? Ujua wewe ni nani? Umenya ulinde. Ujue na nafasi yako mahali ambapo unafaa kukua. Umenya kibanza cha utengenezwa kuwa Mungu. Biblia inasema wakati Musa alipokuwa mkubwa, Biblia inavuga Mose amaze gukura, alikataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Yaranza kuitwa mwana w'umukobwa wa Farao. Acha kataa vitu zingine. Kataa vitu zingine. Reka ibindi bintu byose. Kataa. Reka ana ibindi bintu, hari ibintu udategezwa kwemera. Kuna vitu vingine haupasi kuvitika kuvikubali. Uzi uwaliwe. Kwa sababu unajijua wewe ni nani? Ikintu chambe udashobora kwemera. Cha kwanza upasi kukubali ni kutupa tumaini. Nukutaka zizigiro. Icho nicho kigwanisho kinini Satani ahora koresha. Hiyo ni silaha kubwa Shetani anatumia. Umaze kutivyizigiro. Ukishatupa tumaini. Abayagukubise moya zero. Anakuona kupiga 1-0. Nutivyizigiro. Usikate tamaa, usikate matumaini. Na ubuzima bwawe buri ukuntu buri. Hata maisha yako gisi hivi leo gisi alivyo. Mugabe ejo ni heza. Lakini kesho ni pazuri. Ejo ni heza. Kesho ni pazuri. Indoto zawe. Ndoto zako. Uzikorere kwa kazi. Zitumikie. Zifanyishe kazi. Zikorere kwa kazi. Na hizo zitatimia. Hata kama wewe ni kama mtu uliokatwa. Aliko na uringi giti chachiwe. Wewe ni wa thamani. Wewe uri agaciro. Hata mwenye nyumba zako, mwenye unakodia nyumba, nuja upangie inzu, anakosaka amani na usingizi. Arabura mahoro n'itiro. Akifikiria jinsi utalipa pesa yake ya nyumba. Yiyumvira ukuntu ugiye kurira amafaranga yiwe y'inzu. Unasikia wewe ni mtu wa maana. Tunasikia wewe ni mtu wa maana. Nani umba kuri umuntu w'agaciro? Sababu unakosesha mwenye nyumba zake usingizi. Kubera urabuze itiro mwene inzu. Lakini tena wewe ni mtu wa maana zaidi. Ariko uri umuntu w'agaciro birenze. Sababu yule mtu unapangia. Kubera ije umuntu upangiye. Sasa yeye anaanza fikiria huyu mtu ambaye ananipangia anaenda kununua nyumba yake. Kuko uyu muntu amangiye ejo ge kugura inzu yiwe. Sasa yeye hana amani. Una mahoro afise. Sababu kuna wale miujiza inaenda kutendeka leo. Kubera ali abantu igitangaza kikugaragara uno munsi. Nimesema kama si sasa ni sasa hivi. Navuza tatero uno sejo uno munsi. Namba 3 ubuntu bunyene. Imana igiye kugukorera ibitangaza. Mungu anakwenda kutendea muujiza. Wewe wapangiye ko amazu agiye kubura amahoro. Yule umepangia manyumba anakwenda kupa. Yumvira yahora ndiha neza. Ulikuwa waza alikuwa ananilipa vizuri. None sasa agiye kugura inzu yiwe. Anakwenda
kununua nyumba yake, yabuze amahoro, amekosa kubera amani, Imana igiye kuguhagurutsa, kwa sababu Mungu anakwenda kukusimamisha, kubera Imana igiye kuguhezagira, Mungu anakwenda kukuinua. ibyo wasenze Imana igukorere, Yale umeomba Mungu akutendee, usiache sababu ya uwezo ambao unaona unao kwa sasa. Ntubireke kubera ubushobozi ubona ufise ubu. Usiache kwa sababu ya uwezo ambao unaona sasa. Shikilia kile ambacho umeamini Mungu atakutendea. Fata kigambiri wangu wize kimarikia kukukorera. Wakati unapotaka kubarikiwa, iki ukeneye guheza gigwa, hapo ndipo unaona shetani anainuka. aho niona satani hagurutse. Usikufe moyo, nufu mutima, nuchiki intege, uzenguka huri, na Mungu hawezi chukua hatua ajili yako. Imana nishobora gufata indi ntambwe ku Ambia bwawe. Mungu nimechoka, Imana ati narushe, nimechoka maisha ya kupanga, narushe n'ubuzima bwo gupanga, nimechoka maisha ya kukula sombe kila wakati. ubuzima bwo kwamanja isombe igihe cyose. Majirani lazima wasikie harufu ya nyama kwa nyumba yangu. Ababanyi ni ngombwa bumve akamoto k'inyama mu nzu yanje. Imefika wakati Hageze igihe unakula maharagwe na maharagwe kama ugali, akageraho ujya ibiharage n'ibiharage nk'umugari n'ibiharage, unakula sombe na sombe, ukarya isombe ukazikoza isombe, hauwezi pata hata mchele. ukabura n'agaceri. Ambia Mungu imetosha, nimechoka. Imana ati birahagije narushe. Usipochoka na hali nayo ndani, utabaki mahali ulipo. uzovuguma muri bwa buzima nyine. Ambia Mungu imetosha. Imana ati birahagije. Wapewe sifa. Imani haki cyubahiro. Kuna tumaini. Haracyari ivyizigiro. Kwa ile neno ambayo umetamka kuna tumaini. Muri rya jambo watuye haracyari ivyizigiro. Kwa ile neno ambayo Mungu amekupangia kuna Muri tumaini. rya jambo Imana yaguteguriye hari ivyizigiro. Bwana apewe sifa. Imani haki cyubahiro. Acha tutaomba. Reka turaza gusenga. Lakini kabla tuombe, Ariko imbere yuko dusenga, umepitia mambo nyingi. waciye mu bihe vyinshi bitandukanye. Mambo ambayo yamekuvunja moyo. Hari ibyaguciye intege. Lakini bado kuna tumaini. Ariko haracyari ivyizigiro. Usife tumaini. Ntucike intege. Mungu wetu anatupangia mipango mizuri. Imana yacu dutegurira imigambi myiza Ajili ya siku za usoni. kubwo mu minsi iri imbere. Na nyuma ya zero Mungu anafanya. N'inyuma ya zero irakora. Samsoni mnajua habari zake. Samusoni muraza amakuru yiwe. Wakati ilipofika wakati wake wa kufa, Igihe hageze igihe cye cyo gupfa, aliambia Mungu hii moja tu. yarabwiye Imana ati iri rya nyuma gusa. Na Biblia inasema wale maadui wake ambao wamefariki siku hiyo, Bibiliya ngo abansi biyo bapfuye kuri uwo munsi, ilikuwa zaidi ya wale ambao wamekufa miaka yake yote ya kuishi ya Samsoni. ati uwo munsi hapfuye benshi kuruta bapfuye bose imyaka yiwe yose kubaho kwiwe. Na unaweza mwambia hii moja tu Mungu. Nawe urashaka kubwira Imana ati rimwe gusa. Kumebaki masaa ili mwaka iweze kuisha. Hasigaje amasaha kugira ngo umwaka uhere. Lakini dakika moja mbele za Mungu ni kama miaka elfu. Ariko umunota umwe imbere y'Imana ungana n'imyaka ibihumbi. Kwa dakika moja tu punde Mungu anaweza kutendea yale ambayo angekufanyia kwa miaka 20. Mu munota umwe wonyine Imana ashaka kumukorera ibyo yagukoreye mu myaka 20. Kwa hivyo usitupe tumaini. Hivyo ntucike intege. Wakati Daudi aliposhambuliwa na Wafilisti, Igihe Dawidi yaterwa n'Abafilisitiya, wakachukua vitu zake zote kama minyago. barafata ibintu vyiwe byose nk'inyagano. Daudi alimlilia Mungu. Dawidi yaratakambiye Imana. Akauliza Mungu niwafuate Arabwira Imana ati ndabakurikire. na nitarekipele vyote. Ndashaka kugarukana byose. Mungu akamwambia wafuate na utarekipele Imana vyote. yambwira ati bakurikire kandi barigarukana byose. Hata wewe utaanza rekipele vyote. Nawe urashaka kugarukana byose. Katika masaa hii Muri inayobaki. aya masaha asigaye. Kwa hivyo chukua muda wa dakika moja mbili. Kubw'ivyo fata umwanya w'umunota umwe ibiri. Uambie Mungu, Ubwire Imana nirejesheye, ngarukanira, nirejesheye, ngarukanira, nimiliki yale ambayo ninafaa kumiliki, nganze bya bindi nari ntegereza kuganza, niishi maisha yangu. mbeho ubuzima bwanje. Watu wengi wanaishi maisha ambayo si yao, Abantu benshi babayeho ubuzima atari ubwabo, wanaishi maisha ya majirani zao, babaho ubuzima bw'ababanyi bwabo, unaishi maisha ya nani? barabaho ubuzima bwa naka.
maisha ambayo hukufaa kuishi, ubuzima utategereza kubamo. Lakini katika masaa hii ambayo inayobaki ariko muri aya masaha makenya asigaje mu mwaka uhere, kuna tumaini, aracyari ivyizigiro, kuna urejesho, aracyari yo kugarukanirwa, naona urejesho, ayo kugarukanirwa, naona urejesho, ayo kugarukanirwa kwa wewe ambao umelia kwa muda mrefu, kuri wewe warize gose, kwa wewe ambao unajiita tasa, kwa wundi wiyita ingumba, kwa wewe ambao unasema sitaweza, kwa wundi uvuga ati zishoboye, kwa wewe ambao huna tumaini, wewe wundi utagira ivyizigiro, kuna tumaini tena, aracyari ivyizigiro. Tumainie Mungu, izigiro Imana. Chukua dakika moja mwambie Mungu kitu. Akiri umunota umwe ugira icyo ubwiye Imana. Tunapoongozwa na Reverend Jackson, turaza kurongorwa na Reverend Jackson. Asanteni na Mungu awabariki. Murakoze n'Imana ibahezagire. Haleluya, haleluya. Reka dukomere Imana amashyi kubw'umukozi w'Imana. Haracyari ibyizigiro. Haleluya, haracyariho ibyizigiro, haracyariho ibyizigiro. Wigiti naho cocirwa cyose, ababuza amakara bakaza kucihako, n'imbwa igasigara igusuzugura warayihaye umusozi ikabyibuha, ariko haracyariho ibyizigiro. Ngo mu masaha Kenya asigaye mu mwaka uhere, haracyariho ibyizigiro. Byari ibibatakaje byose ngo birashobora kugarukana. Ibitayose imyaka yose wabayeho muri uyu mwanya muto urabasha gukora ibitangaza. Haleluya. Ugakoza isombe, ugakoza ibiharage, ngo nubwo bimeze uko ngo n'ibitaha ubu ahubwo biza kuba ubu nyine. Haleluya. Avuze ngo gira icyo ubwiye Uhoraho. Muri uyu mwanya usigaye hari icyo Imana igomba gukora. Haleluya. Nanze nahawe ijambo kakaririmbo. Haleluya. Ko nemewe na nyene, haguruka ugira icyo ubwiye Uhoraho Imana yawe. Usohoreshe umubwire ikintu, icyo umutima wawe uvuga aba ari cyo ubwira Imana. Haracyari ibyizigiro, nubwo hasigaye umwanya muto haracyari ibyizigiro kugira ngo urakore ikintu gishaka. Gira icyo uvuze